dongkrak. Nah, dongkrak. Nggih. Nah, nih. Ya. Woi, DJ. Kene mau pegedean ng bayu. Oh, betul. Udah kene jelek dua agung dia. Nyan jelek. Oh, apa? Aduh, apa? Apa aja suah tuh? Apa aja suah kau? Iki rambutnya ulung. Rambut serap nih. Ayang. Kene begedean ng bayu. Bemane Jokraknya. Asong body nas tuh. Di Prabon atuh. Nah, kita ada sukro tuh. Iki. Guys. bagus loh. Agus. Bandingkan ngajak celeng. Bagus singken gamang nih. Aja nih. Udah ya ada dua gong kene tumuh. Budi orang celeng boyo. Ngok iya tuh. Budi orang gajah tidong. Ngok hijau. Lali aja. Hijau lancaran. Hijau melancaran. Jos dia ke Semawang airnya. Hijau melancaran. Ini sekitar jero tuan jo. Jero hijau. Jero jog. Tuh. Dia ke nganten iki tuh. Hah? Dia nganten. Jangan ada nganten tanggal 1 niki. Ya tanggal 31. Ada surat-surat. Iya, bukan undang. Maco bisa jo tulis sing nama. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Apel teman dari Duagung di jero nak lekateng bo. Mbot tawang keto. Dodo nyampen Duagung. Tapi tiang tadi parakan tiang sing dari Duagung. Kadang tuh kuren tuh sing ada misan aja umah tiang. Wih, apa? Merajaan tuh memisan aja sangat ya. Nganin kan ngomong. Nyen ngurit itu. Bayu gede nih. Hijau merajaan itu anak agung memisahnya sangat. Bas ponga juari. Nake matuhong Jakti. matu merajaan gelah. Nggih. Memisan ora. Aja sangat yo. Dan ada unuk. dan kenten. Kenten kengken. Papan dia ngatur orang ayah ngai merajaan tuwe. Mana memisan merajanin ya aja sangah apal. Dijado unuk. Dijado unuk. Dengah anak malu petau kan. Jadi ora betul dikian. Papan tiang dah ngatur orang ayah ngai merajaan Bener, papan apel ngai merajaan ya mekejang. Sisan-sisan ini ko anggo ngai sanggah tiange. Niko boten misan niko. Oh, sisane Sisa lakar itu berajaan itu cai nyuang. Anggo disanggah jangan kan memisan tadi doh. Lakar nih. yang keto orang apel tadi sing ada surat-surat mbok taro yang gurun ya memisan aja. Apa taro yang gurun apel. Tadi ada hubungan kentan. Bener yang guru dan bisa ngai surat. Jak lapor enggak swarga nuri kau. Bang pecat apa taro yang gurun yo. Kacau deh memisan. Weh, Nebenan ke kawin. Tanggal 1 di tiang. yang 31 Nyen mau juang nih. alit tadi hari.
Sing nak metakon benar-benar. Segan. Serius iki? Tuh tunang kiai. Nih, Alit Adi Hari penyanyi itu masih. nih. Padahal nih kalau lihat adi-hari. Yang nyuang kan. Jang! Kengken sini. Kengken ngeceragat. Bener. Kengken ngadong prabot nih. Nak udan. Cang bos sekon mulai paranormal cang utat itu jatuh karmar cang mulo. Cang sudah dipasang aja totonang. Alit Adi Hari. Bosekannya. Bos sekannya. Bosekannya kengken nih. Jadi tawangnya. Butawangnya buat sekan kalau nggak usah undang. Nah kang lantai dengan satu. Nyen ngurin nih. Balian nih. Balik. Nih ngomong apalnya ngurin. Ini nak bawa ajak yang keliling milah mana aja. Keliling, Ande yang ngedan sampai yang endohoi milah wah. Motor. Kedua akhirnya kan dibuka umah nih. Petaro jagur tiang ke bapak nih. Oh. Yo antam tiang pendo yo bangun tiang entan tiang landas gitu. Wah. Ngipi ada aneh kau. Aduh. Ngipi boh. Artinya kan yakin bayonya jatiang. Sing dadi yang ngurusin ban ngipi surat-suratnya pangejek mekejang ban surat ngipi daden. Nyai. Men ieu kengken. Berarti yang man mau banu mengaliang secara normalnya panget jatuh karman canggih pangalut Adi Hari yuk gitu. Tawang babane, tawang. Ngin. Alit. Ing. Nyom sing tawang. Jangan buat menikmati dalam mimpi, Bo. Ucang nak sing oren kan ken baliane. Gopan sing tawang cang. Bingung jalan bogelam ngurusin kene. Kene aja drong yo acarane kengken. Dro. Oh. Nggih, bagian napiang. Jang sing kawin no. Dan lah tunangan. Aduh, Sar. Ini bosan kalau tugas pokok era gak ngiring itu. Saya mbare pengidang menang, pengman rabi. Oh. Jadi raga ngitung ngantian kan harus kita mendahului. Kalah bos raga ini. Bu nomor kuda kadan mana? Kalah mau sewa maro. Nomor 7 mana no? Aduh. Makanya nangkel nangkel mungkin. Di ajen tuh. Bosnya bo anu botage nomor 1. Oleh yang di sini. Kengken lagi. Ngai panggung ne pelih bano. Kengken. Pasti bubuh sungsum melakar ketan lakarne. Panggung niki. Oh nyang belek. Oh. Jokor tuh belek. Cokor tuh belek tau. Sudah di nak itu. Lah nawang. Lakarne belek ne. Oh. Main nangkel. Nih. Jen mantun gelah sening bagus. Asa puniki. Pas gedean Bayu mirip dino. Nyungkiling kan. Jen mantun gelah ini. Mangke lungun. Mangen itu boleh matur. Kengken cening bagus. Aduh, cening bagus. Haji senang mohon dipuri man. Men mantun. Men kengken mantun. Saya mbaro nomor 7 boleh. Dong kalah ini. Tumben bumi angin ribut deh. Kalah. Tuh, nyen ngalah ya. Kalah kayo naji. Prabu Duwe wong silang jano. Ane jeneng anu tuh. Ngok. Ngeronong. Sar. Ya, Bal. Ningel. Oyong nih. Ningelah tanggung jawab ini sing panak gelah sing Ci yang dadu. kemudian pilih dia. Mudah bisa kalah. Bos kencat itu. Dia mau kendeng kemudian balik. Itu mau kendeng Inggris kencat. Inggris. Tadi bangkalah. Cening megendeng Inggris. Tadi mengeneng Inggris tano. Mengeneng barat. Des. Jadi nyen
bakal bertanggung jawab nih. Kawan cai jak dah dua. Kau panjat. Ni bang lah cai jak dah dua. Aku dolion pipes kali ringgit dan kena bentiang hitung kan di. Mencening bang lah pipes masih 12 ringgit. No. Tapi sampun apal jak kangsal. Nyuang mesetan bisa ngedek ketuaan. Sayang pes panak gelah tu bangci. Bidat. Gasne. Oh, awentan jono. Semantan Ulo tu tiang. aku nah. Tapi aku nyata-nyata nyemak. Saya nyemak. Dan PC sing ada. apa ada? Apa sing ada? Ada kita tuh sing Dan ada dan pun nyemak lanyang marah. ada. Yang kene unduk jejak dah dua. Suap je mulai jadi. Kentan nang lampun. Mulai je. Gelah bakar ngeliang panak gelah ni. Ayat Kuranan. isi. Mulai. Mulai ada. Hot. Mulai. Hot. Jani aji ngaliang. Jak man. Yentan boleh dan lah kayon aji ni. Jak lak sajan. Lan jani cening aja aji. Mai jalan-jalan. Titiang iring ngangan Palungguh Cokordewo menawi te Palungguh Cokordewo sampun surat langkung. Rasa sing sireban gelalakar lah turang mati. Apa gue? Duh na dading sapu kekenyotang lagi. Sapu napi radu aku. Radu aku istri. Sapu napi menantuk Didiang newek raris ngiring ngangan Palungguh Cokordewo iring san alon-alon lan turang pemarkan Palungguh Cokordewo radu aku. Sing sida gelalakar memargi bibi ingin diolas keladi. Radu aku. Da bibi ngutang keladi nih bibi aduh. Menawi kewenkan ponok iring san kemesanakan. Bibi sing idang kelama jalan bibi. Radu aku istri. Sakit badan. Bibi, tulungin keladi. Tulungin tiang. Makin mangai tiang ning ragoni. Punapi ada di tiang mau kau kan kiragon. Tiang penyeruan. Mongkek adaan tiangnya. Men rago. Tiang gangsar hongkek. Mongkek nang do jahil. Oh gangsar beli cek itu beli oh dadi. Nih ide duagung istri. Ide duagung. Aduh ratu. Kengkene tulungan tiang istri. Lo. Bibi sakit bibi. Sing medaya ci. Dong lah simpenan cine. Simpan apa nih? Tuh. Jana beleng ci. Bila jana beleng, kan kekenah bancai. Kingkin lah di sing medaya kingkin cang. Dia mesra aja cicing lah nih. Lah apa Anu. Nyen beli gangsarnya. Nyaman tiang Ada murid TK main barang. Diapel tiang lah nyamoe. Oh beli apel. Wipel. Hah? Cisi ngencah san kemo. Hah? Harus canyi ledat me dapat cak ada mau belisan. Oh ne waduk. Waduk nih nak usung-usungkan ngengal. Lamit kan bapon. Tulung tiang. Aduh. Sing ada dini.
Jamnya jam 1 ngoyong di desa lantas kengken terserak terus memunyi abesik ngajak Soma kalau boleh pengali kuranan bos jegek pengali kuranan karena nyake keng Soma sing adolen boni ragong lah kalau cemburu Dewa Ratu cemburu Kijo sing dadi kali samangan kaleno Kijo sing ayo teko ampun yang colak-colek pang sakit gede kurang dia cemburu bangko do colak-colek ayo nak mau ani nyolek amun nak lo tepuk ke Keng Soma diajak perjani cerai sing adi kudian pengkong saragone colak colek nyini namoni aduh hanya lakoni Mara diman ya caplok ke cungu. Menak diman sing ulet cungu caplok tiang beli apa, Mbak? Yen cungu kan terus cungu. Ngelek-lek cungu cacadek anggo nyaplok. Beli jangan. Beh gayane. Beh. Lah, dah ketai bawa jalan. Nah, ngudiang beli gerenyet-gerenyet gitu. Gadak basatung kan kanggo ngamplok tas bos. Ini marah nak dua sing nawang zaman modern. Nang majalah ni ben po. Oh, nang majalah. Melet beli nawang pejalan tiangan. Oh, pangsan. Aduh. Aduh. Beli. Welo lo. Kengen. Diolasi cona. Di marga no majalan keto. Apa artin pejalan itu? Apa yang cara beli? Dok itu majalan sing adolen buang pejalan itu. Weh, to sing nak beli dong kan ngendahang nek buka gitu. Jani zaman suber reformasi, kan ke pejalan tiangnya harus direnovasi beli. Oh, telaksakan pejalan ini. Oh, tolong. Kengen. Nengke gitu lung. Nanti yang bertakon kan beli. Apa takonannya? Yen mata apa gunane beli? Ningalin. Ningalin. Bener. Yen bunguk. Sing adolen ngeraos apang lemah lembut. Yen limo apa gunane? Angon nyemak sing adolen. Man yen bangkiang apa? Yen bangkiang apa saben terus angon kene. Nah, tuh saya sejaban yang kene bangkiang tiang gunane. Beh. Yen bangelah kurenan deman mepayas beli nguel. Jangan sing suka naunannya kini pengangon cana ketletekan nyak amai caranya atengo telah tegal angon meliang pengangon nih madam jalan melengah jangan cemburu kini dijaninya cinta Dong beli cenidru kan tiang jangan cemburu pan tiang mepayas say ne ke kene kemudian ngepayas toge nyen bang pepayasan somah po sasai tawang hai Kengken. Jangan beli selalu menuduh dia yang bukan-bukan. Menkenangi Kengken, kalau mengelak diri. Marah beli dari muanio, marah beli setatet di doran. Sesai ngalahang nak loh dogen marah betena saya kajak-jak beli. Nen malu nah. Menkenangi Kengken, balak gerimutan masang kami. Canda aja itu, Kengken payu. Benar beli. Benar, Kengken dogen jang payu. Diastu mesiat, diastu cerai cantik Kengken. Jangan ajak. Oke, jangan Kengken. Kengken, jangan itu jangan si Kengken. Ben manis. Ayo ke kene ngaji, dogen kekotokan boy. Agat bejang nampadang tuan-tuan beli ya. Ian sing kelenges colek kan beli jang aduh kapan jangan tot mai. Suluan naik gobo di banyu berak ngelakuran aja yang nyelolek kene ya. Dong Buddha mira matan jangan pidan beli. Malah
baran beli. Radu, mone bagus jangan masak nyisengnya. Mone sugih jangan masak cisengnya. Tegareng bekat dinit lo kotakan benak undang ya cengeng yang ujang. Ujang janganlah soma kene. Betawang soma jang kene jang ngalih jang man. Bik ngalih. Alih jolatna. Kadang muani kan bisa gitu. Bik. Nya bicara pepatah orang. Pepatah kengke. Bik. Meli poheni di bitro. Meli kacang di pupuan. Bik. Bawang beli. Kengken pepatah nyina totonan meli poheni di bitro, meli kacang di pupuan. Artinya kengken tuh. Meli poheni di bitro, meli kacang di pupuan. Laki-laki suka memitra, perempuan suka cari pacar. Bah. Engken, pangkengken. Nah, ngalih po pacar. Cang sing kengken, ben mani cang kang ngalih pacar. Penyanyi alicang. Oh, penyanyi bobab sana. Kumese malu kuresen engke ya. Ngalih penyanyi lekotokan, Bu. Lek-lek yang nyaing bidang. Goyang pinggul jalan kalih. Goyang pinggul nih kengkenang tegarang malu pang tepuk aja goyang pinggul. Donyi ngomong. Jani itu kengkene. Oh, tunian mekirimai kan celanaan cabelus nih. Mabok. Cang orang ngelos beli nama saya ketlon sing mesti yang celana mobo nawang ada cang beli. Malah takonin nyanyi, kemudian celanaan calus nih malah ketang beli kengken poleng celana. Oh, beli men kok ketang. Agam nih ngomong. Masa laki-laki men? Oh, men itu. Men engken? Men ceret jam. Beli. Oh, Rasakan beli kedak nih. kemudian ngedak. Beli. Dodo sangat-sangat besar nih raga nak mekuran nadane cara jon ajak cedok keren cedok beli pasti ku kapan mau ketuk beli. Ini jangsut mi agang teko nak nyebak. Nak loh nih belang. Belang. Weh, ini benih laki-laki bobab nih, bajingan kok jadi laki-laki. Nih jaksanom. Pantes boy, cuma nelek. Cuma ngaku sing idang, sing mampu ngudiang cilek kotokan boy, tipis saga, semerake cong boy. Nah sakit beleng nih, sakit beleng sing idang naneng kudiang boleh. Bapak dia yo sing kedua nyap ngeremokin po sakitnya dan malu unokan po Nyeng lah belengan nih Nyeng lah belengan nih Nanda mau takon. Wah. ye ini bapak suwe ye Bapak sing nyak tangap. Sing nyak tangap antem kan adina. nak nyakit Nenek, ye amplop makan. Jod 6 gitu, Sar. hah Hijau. ada nih buat tanam jang Hijau. di sangah Ada di sangan nanam Itu lah dia balen. Hijau. Bale di samping bale tanam ben gagah jadi benar sing tadi. Aduh nyajang Tengah. sila di sangah nanam gitu Senadi namanya kata. bulan ini nanam lan Aduh, mone undok kejepian macano, Meme. Meme sing macano to igangsar nak paling ngawa, Bang Meme bang ngencane totonan bu. Tak kaden mesing kita macano. Enak dori-dori.
Kene apa kene? Ijo tanam tuh, ijo. Hah? Apa Arin-arin ijo tanam. Ye, adi tanro adi bapak. Suka gangsar nanam. Gangsar nanam hari-hari. Oh, Orang yang ingin dah. nenek tunu nih. Udian dong reku. Bo tanam cang. Bobo tanam. Bo di samping pohon. Toto dua gitu. Balen nalu na, balen nalu. Apa? Lo apa mau ni? Nah. Malah anaknya ngebet kan mak ble. Weh, adi jung. Misi tabio. Nak lanang katene lanang. Cowok. Tabio. Nana, meme malu bang emban itu. Konyo nak wani nek misi tabio. Ada misi tabio, ada Ibu- misi cobek. Ibu nih kena. Ibu nih. Enak. Makan cuci ibu juga. Bo masih ram ibu nih. Coba. Ri udian nak konang gitu. Aduh ya namanya bagus nih saja nih. Sajome aduh bagus. Bi nyelengi matane. Pengaksian nih enak sing. Bilaran nyana. Penyengat Oh nih. gitu. Inang-inang na dek, inang-inang. Bisa ngempu me. Janeng putri ayu ngijang cening ajuma. Duak gak? Hah? Duak memang gede. Saja, tuh sing jeneng putri ayu geneng nak lolo Ini tuh. nak lanang gitu tuh. Apa ya nek cojon? Aduh. Nek. Sar, tembus sar. Kasar. Ya jangan Meme masih gitu. Sasar. Kemudian nak nyolong gitu. Bapo Joko. Sing jangan sadeng wareh itu dua gong. Sasadeng me. Aduh sar. Oh. Somah nih somah. Banyak pedaduanan kanggo jebet ya. Bele jang. Kisah nama unuk. Masa dia bapak nih gitu. Nasi. Tadi dia bapak nih itu. Nah. Yang sing ada bapak. Dadi. Aduh ya namun ading gisiang dogen biune gitu aturin na. Meme mau gendeng putri jeneng ayu. Ini bisa beli kan? Aduh. Bibi Anu. Oke tuh. Banyak rago zaman jani tuwut nih zaman jani gede. Bibi anu Lamun payu luas manyus. Teka kahanta ke biyo suya kono suwi. Adeng nak enggak kesiap. Bibi anu lamun payu luas manyus. Antangi tekakan. Oh. Maning. Ini jaga mah, kopi. Woi. Nyoba. Ini dah dua gong. Nyoba biu bla. Pebio mau blab. Kebus. Kacing amat. Cok nyoba, jangan apa sing. Tadi gitu. Aturin nih dah. Bibi Anu lamun payu luas manyus. Antangi tekakan. Ada, celap non. Lah. Saya bawa kau pesuang cang masuk ya. Biu black non. Kalau aja gede biu cedik lo. Iya nyawa emang. Bibi Anu lamun payu luas manyus. Anteng. Yen gelap non. Aduh. Aijas nang. Ye, tuh buang atau nih dari bagong alit. Angwang lat nih bang. Ye, sing dadi. Mungkin naik jeni. Sing dadi. Ah, cicip biasa. Beli kan? Nah, beli gangsar. Bibi anu lamun payu luas manyus. Kuno tuh. Gedeng zaman PS84. Kuno. Mana kengken pang modern. Pangan modern pang zaman jani tuwut ratu zaman PS80 ratu. Mana. Yon. Yon. Mana gendengannya modern kengken. Ama. Aeng saja. Sambelang beli pang Oh, indang pasti nangis nak. Aku anak Indonesia. Sehat dan kuat. Sama mama mabuk. Mari makan sate api. Api. Gendengan apa dengan gitu? Sehat, kuat. Apa be? Rajinlah belajar. Sehat dan kuat. Mama. Ini kayaknya
Aku anak Indonesia. Beli ngitungan. Bener main gangsar Ngajangsan deh. Nyom. Cara nyabatang lo bongkar. Encah ngo. Panas encah nih. Teng kejut sih jang. Ngkat entuk. San. Aku anak Indonesia. Sehat dan Nawang tedoge gendengan. Angkat sing nangis nak yalit. Me. Sebang dogan ke gitu. Siram lu me. Alah lo pedap-dap dan nih. Biasa san Sudah nih amul tuh. aja. Lawan ya Lurit. Lawan murid. Mai, lan, mana? Hijau. Man gak ngales lah. Ngaja dhuwur Bang Biu ada do kemunik. Beli gangsar. Aduh bagus nih dan aki alit tuh. Ih, tuh. Yen prorai ni doni nyen juang. Ajene. Kawang ajene. Nyen kade. Oh, enggak aja perkembangannya. Oh, ajen Biu ajen cing amak Biu do dhuwur. Nih, mongke kerang Bang Biu sing nyak klehan. Sing nyak keleh-kelehan oh. Ibu rawat tuh. Sar. Wow. Yen jang oleh nak alit tuh. Ya, bingung jang. Anak-anak bingung. Bingung beli. Coba aja letak. Bo. Prarain ini jak persis cara jang tuh. Sombong saja apa nih? Sing tanyang masulo di Banyu Berak kang masulo nah. Pidan cak jenis nak ini boh. Nyen orang keto. Iya salah ban ngesot karbet pidan kini rabi. Mone goban besar. Iya. Yen proraine persis ramuan ini yen Carman itu aksi toli Oh. Carmane Cara nyen beli. kulit cang Kadang gitu. Kulit alung. Yan diamone saja bagus sih deh. Nyen menoren ibu ngajumang sejawaning mulai ibu. Nah ibu ngelahi dewa, sing ada sing man itu masa kayu nih. Dong de ngambul. Sar. man siapa Pidan ya sing yani ulah-ulah ha. Wih. Abot kau lah. Dan ulah kenten pengengal lur kenten. Kan kita bantu. Manis je paman. Yang lu manis. Makanya kan kok. nyak sing aku jelek Kiwala pengidian ibu marap kapining ragani dewa. Donengi dewa nyangsan dur. Sing dari dewa nakal. Sing dari nutin nak cerik-cerik ni nakal nih. ane sedang pelajarin mungkin mesosolahan punika pelajarin mungkin tengen Megending, begening ngigal. Menyen atur nguroke nigal beli bisa nigal beli. Yo guru tari Ijen tawang saja bisa nigal. Ye, tari kebiar duduk panji sibarang nyen ngajin. Oh beli ngajen tuh. Sap. Buktikan, survei membuktikan. Coba ipun di taman tetap latih ngidoi bagus. Jadi bisa ngigal baris dan lain sebagainya. Buktian kok. Nang tegarangnya dengang saja kebisan di dewa ini. Neurin cibi itu agamnya kayaknya apa? Kan ampun eling. Puneling. Nyeledet pangklunge. Nyeledet mal kene malu kiri. Kan tengah. Kanan. Yen ada nak bajang kenyir. Nih, do atur ngene ketok itu nalek. Perlu nih.
Seniman harus menunjukkan senyum yang manis. Nah, yen nyebang pergino kita nyen menak. Yen to cocok mula. Harus senyum. Yen ada idadong mu makung ngedesem. Cepat alihkan pandangan. Tak asal dadong itu pak. Tuh, yang diseledet. Diseledet. Oh, yang di tangan. Yang di tangan. Nah, gini kan angkat tangan kiri malu. Oh, tangan. Tangan kanan pang pegang dek tangan kiri. Angkat batis kanan. Kanan. Angkat batis kiri, gelebok ba. Do cepok kok ngangkat. Tuh kayaknya. Agama. Coba agam. Iya. Nah, benar. Melangan nasi. Akur bae. Nasi. Nih jadi guru di dinyin. Nih jadi guru. Ci tidak boleh ikut campur. Sing nepung cai perorain itu, sing tepuk cang wong luwung. Nih jadi guru di ningin. Kita memberikan yang terbaik pada anak dari kecil. Pengda bos pelih salah didik oleh jenek benan gede apa sih karuan tak? Oke, tuh benar. Sedini mungkin tanamkan yang positif gitu. Ya, ulang lagi. Jangan dengar gangsar itu jelek. Igal apa nih paman? Baris. Oh, baris. Bravo, silakan. Apa? Ibu balen abli. Senyum. Nah udah. Cepat pandai. Lara dua. Boleh SD. Aduh. Yang menikah napi. Kira ngajak-ngajak pada kandu ini apa yang menikah? Paman. Yan kene dia saja dua paman ngorokang pianak lah suk semua pesan gelah. Pangtan nalit genten ibune perlu ajin dia. Agen mudian. Kal. Hah? Igal cara dijo tuh gitu. Apa itu? Apa ya Apa kelajin, Pal? Apa ya lek? Sing dadi pragat igangsar apa ale kemu ya? Apa ya lek kamu. Woi. Sing tadi sementara kini nak sedang kene bapak sing tadi mati malu po. Tulah hidup dah senyirin gitu kena Sing salah. kanji bapak enak. Si sementara kita maksudnya sementara. Nyen mati malu nyen hidup ben gitu. Jangan biasa. Ibunya tuh pemekas jani sing dadi mau pitong wong dogen. Kengken. Benyap seduk bahasa kengken penadene. Abet sih bajen cingigal nak kalit. Men. Jadwal lantas jani pangidang patut nuntut ilmu mesekolah rajin-rajin. Anak mulo suka tadi jelemo segitu. Tulah ci. Sing Adaan bapoi suka. oke. Tadi weh, borang senadi gitu kena dua. Dong nyaman adan anak muler ruwet. Maro kamu yang gitu. Bade kang nyatulan ka dini pragatan ang salang babot nih. Lalalan mana nih? Kiwala dengan ini. Cara raus pekak ceneng ibusan. Di kondene ceneng belajar di sekolah subuh masih ceneng belajar ngigal. Kiwala pengidian minggu marep kapening ceneng. Mapan ceneng subuh dua rada nene jani. Ada bebang ibu kapening ceneng. Kiwala melangang kon sing dadi langang neneng.
Mau pico bangkung. Bungkung. Dini malu ngajak peka jenengi kalian ibu malunya. Sayang, iya ngamun coba tekat ibune. Pamekas jani apaan sih juru mana nakale men ingin patut limakan pepelajaran apa gue nih gali-galane panglestari seni budaya Sesidan-sidan banti tiangnya ngatur itu. Lala begini Gini. Pengupo jiwa umbi-umbian napi jo pulih antuk mau boros wenten keker angin ulam makin telas hari sulame menjadi kenapa maning kan mau buru jo malih wawanin serah malih nah yang gitu ambilang meslian masih pas gini mare rasang tis ya sapun nampek roras tibane ya gitu ben lanur nah, makin ten makte senjata dia yang nih jok timpuk dipun tumbar nah jani kene jani itu gua kan nimpuk lan jani kukur si doang timpuk nah kita malam-malam nah timpuk awanin nah mana kan? Tiang lah kedis dong. Iya. Mana? Lah kedis mana surat-suratnya? Iya. Kedis apa mau surat-surat? Dia kedis bisa nulis. Jani nama kejang pengada hak milik yang paten atau pengada yang budis pengawang-awang. Ngawang. Tiang nimpuk, tiang morosen bekena ulung dini. Bukti mana? Bukti ini sini. Ini kedes pula nih. Naon nih kedes nih apa mau timpuk busan? Mendayan siapa bukti? Sesi timpuk kemudian ulung. Sesaat kedes kena timpuk doh. Oke. Men rago apa ha? Rago bisa nuduk kedes nih? Dini ulung. Apa ada ulung dini cang lahang? Mencang ulung dini? Di sini mas. Senyuk flut pencang lahang cia. Mungkin kita jelek jenang nih no. Adi ci kedes aci dua. Kene Duh hak saya kedek. ada kedai sebelum ada cina nuduk sing nak cina kena nyuang kengken Jadi juang nama nuduk melinci duduk cang juang cang. Kenyang sinjangnya Cia jak cang ngomong. Iseng ya jangan menyamo aja ya. Menci barang juang cang ken kedua. Pelet siapa cawe? Hei, cek rebut kedis dong. Urasi demen. Tuh, ini memen ukur ini. Urasi demen. Pokoknya jekale, hijau tepuk. Jekale. Biar mungkin johnya jangan berjalan. Enggak? Ija le ci. Hijau tepuk. Jadi kini nah, si ngajak cang ci. Hah? Apen ci menyamu ngajak cang di pelangan menyamu nih
Lah nih Dopang nyamone kalau kena Cing Jajang berbeda saja Donato. Maksud sini kengken berbeda kengken. Berbeda pendapat Cing Jajang. Jadi Kang Ale bener-bener mesti jawab mati jawab hidup. Aja mulai. Oh. Yen di mati lah kengken. Di mati jemak apa mulai kengken nih? Nah boleh apa mulai? Biar mati biar hidup apa mulai? Cing Jajang dong. Kangsin tulis cara cicing borosan. Oh, halnya nih cuma nih manipuane. Ingatlah, hukum karma pala. Wajosan nyemak itu karma pala sakit dimakai itu. Jangan tahu kedajah kencang. Dojeng rumah karma pala. Mana ada kita? Oke dong. Jalan. Jangan lidah kali nanti aja. Yang penting bakat. Karena Jago. Sampunan jejak ya. Tiang metakon. Menang. Dong ngejar Gus, dong ngejar. Dados weden ngangge bungkung riye boleh. Iki ibon tiang icen iki. Sira pesehan ibune. Iki sarang mundut nang iki sarang. Iya nih. Iya nah ibune. Ring pondok. Tiang lakar melajang medagang, jani ajain maru tiang medagang. Manipuan, tiang nih kepekat meme nih jumah. Sampun ang sumenia parindikane punika. Napi malene mangke di tiang sampun makte sanganan. Pacang ado dagangannya metro dagangannya. Benar. Ne jajak gino subuh misi. Jajak kipeng masih bemisi. Wawahan mekejang masih subuh misi. Mapan rerainan subuh bumi ne jadi. Nyenawang lais nyeni ragu medagang di pekan. Mai sengalit jalan. Laku janilan ke pekan laku pangliu anaknya nawang. Pangliu. Manipis. Oh, samilang gending-gending ya sing damilang megending sing nawang laku pengamen. Duh lebihan megending buduh orangnya. Jerau. Jenang jerone jelek ta mriki jang. Sing nanti nak ke. Nya orang jelek jenenge. Si jelek orang. Kono di kali bagus ta main. Oh, ini paling lagi. Do mulo dicudang ngoyong yang punget tanggungannya. Bini tengok itu tengok. Wah. Ini dagang nih. Woi. Jek banyak kau bang makan. Saya tanggung jawab. Ini bos, mirip nih bos. Ilidang panake. Pasek udang pasek gua beli nukan bosnya. Ini menteri pasar ini. Orang suki Jang. Jadi gini nah. Saya kali awasi dagangnya itu. Belanja padang isin dagang, saya merakakan. Yang melihat ciri-ciri dan identitas seseorang yang aneh hilang itu. Kita nah. Oh, itu menteri pasar nih, Intel. Nih tukang apa nih? Ya, pengamen. Penyanyi. Pengamen? Yang megendeng utang lemah saya Maya. Duh bulas-bulas. Bisa cang mati megendeng bisa. Utang lemah udah megendeng. Kau belanja lu makan. Makan. Iya. Bayar. Bayar ngetelar, bayar mengejar. Ayo, abang megendeng. Sing, jangan heran dagang. Sabuk dagangnya caruk pelangi kok. Bisa megendeng? Bisa. Megendeng kok. Ah, gendeng. Nyanyi. Ceneng nyanyi ya nih ceneng. Berapa dibayar?
Bapak Mandri Pasar. Aku Ramen pekat nih. Beli yu aja anak di pekat. Mandri Pasar. Ada ngadap angso. Bangso tuh. Angso bedak. Apa tuh? Sing nawang anu. Apa? Jerapah. Ini bagus jerapah. Jadi, Sar. Wuh, camu takon deh. Apa nih? Oh, takon. Nu ya ada pabrik jelemo kene ya. Nih takon. Kinang gini. Aduh. Sing. Ih, konyangan jelek. Rago ke bagus tuh. Weh. Jelek. Wih, no jelek, ne bien jelek. Ne bien. Mini cumur. Hei, kadang jang misi apam nun. Apa ade? Cumur ni misi apam. Barak tuh. Ih, Weh, cai jelema sakit biri-biri cie. Nah, catimpal kan cia. sakit biri-biri. Di Pangawan, aman ada jelemo jelek-jelek ini uli bangli bang. Ini jelemo salah cetak nih. Oh, salah cetak. Cap nih cap 99 nih. Diolas nah. De wo ganga penyetaan nih. Cang pesen dulu. Ada si batako cang. Sing yen kene jangan. Jenang lemon ni jenang lemon sung nih. Weh, ini pekan nih. Net Mau belanja apa kita nih? Saya Maya. Hah? Sekat kan? Yang bener. Bah, bensin solar ama bang. Jangan Maya. Ini kan. Ada penyetakannya Nune. Nah, Apa orang situ? Penyetakan Dagang. Nih lu, dagang tenang. Dagang tenang. Duduk. Tenang. apa tenang? Udah. Biasa. Enggak. Tiangnya Pak, Mandri Pasar apa nih teko? Enggak. Ya. Enggak. Apa banget? Ada penyetakan ini saya nenenan. Saya ngerti gelang nih. Nih maro. Raja uli angin ribut nih gelang lah panasnya. Oh. Raja nih yang bong orang dua gong gede 5 tali manupah. Kalau usah ada nanya yang orang cepuk 5 tali pang peno dasar tali. Apa pes? Pang 5 selai. Pes ngabo? Sing. Ah, Iya ngelah. ning bagus. Sing sedang sengan namang lemah gitu. Jadi ini pekan nih. Nih pekan iki. Cingaang. Cendot ang cening. Ya ambot ang ning. Alon-alon nih, alon-alon. Nih maro gaya penyanyi. Apa penyanyi? Yang ada jelema kene jelema salah cetakan nih. Apa yang salah cetakan namon nih madan cincin kita mani no. Kalian cai ya kuluk peking ya. Dia nyampe nan. Neman lume palung 5 meter mau keser. Ini artinya S3 nih. Begitu. Stroke, sedu. Donen karuan ane gelem mati. Pasti jono ane mati sing hidup. Apa kan ya? Anak gelang nih. Putra nih. Nih gelang lah panak jadi kayak ajak gelang. Tadi bagusan putra nih kan aja nih. Makin ke pasar aja putra nih. Selanang. Biar serendang. Cen ning, cen ada bayu apa deh? Macam petumasan niki kantor dan sanganane. Nah. Ada pasti bidane boleh imunisasi nih. Ada gitu. Boleh nyuntik nih. Sing beluung suntik. Fik, nih Cen. Ikau Nih Cen. Tuh, dan kau. nih. Nyene, nyen cening. Titiang duwe pianak. Sekan.
Engken sing engken. Pangunge belih lakarne. Pasti jajo ngolong-ngolong wong. Bos ranak seneng sing engken. Jek palat jenasen. Iki napi ken. Nyen kengken to jeneng. Asane parek niku nggih. Niki to. Saya ajak duo niku. Ya apa? Wong Dini mau kuli. Ayo. Oh, mesti ya tadi kuli dini ya. Ya kerang tukang sapu, tukang sapu. Tukang tawang ci suwet ci di secada di tukang sapu. Dan dari tukang cacat dan tukang sapu. Sapu jado cek sapu. Bung ya dadi GM. Ulatnya yang ngoten ngorang kan sini kalau di GM. GM apa tuh? Jero mangkung. Kadang General Manager. Nanjak jero mangkung. Jok ngai gen singkat dan panak gelane. Makanya niki nak tukang amen niki. Nih, Pengamen dijang pengamen. man kuli itu sing bisa mudah kian ya saja nih. Puniki gendan pepas. Ngamen apa ngamain? Sing pangaya penting ngomong cing remat. ngaman kan. Yang gitu lan baru. Ini pengamen nih. Puniki pengamen. Ngamen. Ning ngamennya dia ngaman. Bayan gitu lu kan. Satu lagu kudu gelah maya. Di dia maya. Aduh nih. Maya. Artin nih aduh nak nih sukihin kan. Dijang dan suge. Udah bani maya. KN dom sama kerjaan. Satu lagu selain kali. Udah. Kebaya. Pang baya maya pang bedi englah. Satu lagu 1 miliar gitu nah. Pae ngaleng liu Aja ada pipes. ya Pang yo. korupsi. Ini jek panak lajak nguruk kan jek. Ini kan bisa mengeneng, Yang Nah, nyarane dengan lakar ane ngamen nyalakan menggending kan mau bayar kan nyane kata. Nah, kalau bayar, nah mengeneng baru mengeneng. Ini kan Woi, ini ajen sebang sih mau kelam-kelaman bisa menggending sih. Iya. Nih, Kuda apa nih Maya? ih, aji kuda satu lagu, kebayang, ingat bayar. Tak sekat. wah, setak seket. Bos Mudah kau genyaan satak sekat Kuda. kerebelah nah. Aing belok panak gelah. Jek sing Kakak sekat nih kan 250. Nih kalau mengeneng Injil puniki pianak bijang pacang megending ngamen. apa kalau mengeneng Mas? Nggih. Jangan dados duet nggih. Tadi. Sira nika jade. Wesne domnyin dompesne jangoyong. Cise mageneng yang duet. Bijeng eleh kene biyen. Kan ada celemek. Mangapal Lungan batu makan. Mu ditu. yang duet aja panak jangan sing tadi pok. Harus joh atur jarak. Atur jarak. Oh. Nah. Ini Mungkin tadi kira. Masa me besek kan luang kene jak dua. bos ibu dua dah. Dua nenek becek nih. Si tadi ngusut-ngusut. Ibu ke bos. Ini kan apa ya upang-upang. Agat ya. Berarti Nuri nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi. Dapat duit banyak. Ya. Oh, dak bisa ngomong Bali. Tidak bisa ngomong Bali. Tes kan main. Bisa ngetes. Tes. Tes. Nih tes. Main tes ya tes.